Next morning there were 2,000 armed men scattered throughout the palm trees at Al-Fayoum. Before the sun had reached its high point, 500 tribesmen appeared on the horizon. Дараагийн өглөө нь Аль-Фаямын далдуу моднуудын дунд 2,000 зэвсгэлсэн эрчүүд тарсан юм. Нар өндөрлөгтөө хүрэхээс өмнө 500 омгийн эрс тэнгэрийн хаяанд үзэгдсэн юм. The mounted troops entered the oasis from the north. It appeared to be a peaceful expedition, but they all carried arms hidden in their robes. Морьт цэргүүд Баянбүрдийн умард хэсгээс нь орсон юм. Тэд тайван энхийн экспедиц мэт харагдаж байсан юм. Гэхдээ тэд нэр хөрмөн дороо нуусан зэр зэвсгийг авч явж байлаа. When they reached the white tent at the center of the Al-Fayoum, they withdrew their schemators and rifles, and they attacked empty tent. Тэд Аль-Фаyoумын төвд байх цагаан майханд хүрэх үедээ бинто буунууд болон сэлэм жадаан гаргаж ирсэн юм. Тэгээд тэд нэр хоосон асар руу дайрсан юм. The men of the oasis, surrounded by the horsemen from the desert, and within half hour all but one of the intruders were dead. Баянбүрдийн эрчүүд морьтнуудыг цөлөөс бүсэлсэн юм. Хагас цагийн дотор халдан товлогчдын нэгийг эс тооцвол бус бүгд нь хүсэн юм. The children had been kept at the other side of the grove of the palm trees and saw nothing of what happened. Хүүхдүүд далдуу моднуудын төглийн нөгөө талд нь хүүхдүүдийг байлгасан юм. Тэгээд юу тохиолдсныг юу ч харсангүй. The women had remained in their tents, praying for the safe keeping of their husbands, and saw nothing of the battle either. Эмэгтэйчүүд майхандаа үлдэж эр нөхрийнхөө аюулгүй байдлын төлөө залбирсан юм. Тэгээд мөн тулааныг ч гэсэн харсангүй. Were it not for the bodies,
There, on the ground, it would have appeared to be a normal day at Oasis. Газар дээр зохицснууд байгаагүй л бол энэ өдөр баян бүрддэхийг л нэгэн өдөр мэт харагдахаар байлаа. Only tribesmen spared was the commander of the battalion. That afternoon, he was brought before the tribal chieftains, who asked him why he had violated the tradition. Өршөөгдсөн омгийн нэг нь цорын ганц эр бол батальоны ахлагч байлаа. Тэр үдэд түүнийг яагаад уламжлалыг зөрчсөнийг асуусан омгийн ахлагч нарын өмнө авчирсан юм. The commander said his men had been starving and thirsty, exhausted from many days of battle, and had decided to take Oasis so as to be able to return to the war. Ахлагч түүний эрчүүд өсөж цангасан олон өдрийн тулаанаас туйлдж ядарсан. Тулаанд эргэн очих чадвартай болохын тулд баян бүрдийг эзэлж авахар шийдсэн гэдгээ хэлсэн юм. The tribal chieftain said that he felt sorry for the tribesmen, but that tradition has sacred. He condemned the commander to death without honor. Rather than being killed by a blade or bullet, he was hanged from dead palm tree, where his body twisted in desert wind. Омгийн ахлагч бусад омгийн эрчүүдийн төлөө харуулж байгаа хэлсэн юм. Гэхдээ тэрээр уламжлал ариун нандин. Тэрээр удирдагчийг хүндэтгэлгүйгээр хөнөөхийг тушаасан юм. Хүндэтгэлгүйгээр үхэлд буруутгасан юм. Сум эсвэл эрт мэсээр хөнөөлөгхийн оронд түүний бие нь цөлийн салхинд хатангарших үхсэн далдуу модноос дүүжилсэн юм. The tribal chieftain called for the boy and presented him with 50 pieces of gold. He repeated his story about Joseph of the Egypt and asked the boy become the counselor of the Oasis. Омгийн ахлагч хөвөнийг дуудаж түүнд 50 хэсэг алт бэлгэлсэн юм. Тэгээд тэрээр Египтийн Жозефийн түүхийг дахин хэлж
хөвөнийг Баянбүрдийн зөвлөх болохыг хүссэн юм. When the sun had set, the first stars made their appearance. The boy started to walk to the south. He eventually sighted a single tent. A group of Arabs passing by told the boy it was a place inhabited by jinns. The boy sat down and waited. Нар шингэж анхны одод гарч ирлээ. Тэр үед хөвөн өмнө зүг талхаж эхэлсэн юм. Тэрээр эцэст нь нэгэн сондгой майхныг олж харсан юм. Хажуугаар нь өнгөрсөн хэсэг арабчууд хөвөнд энэ бол сахиуснуудаар эзлэгдсэн газар гэж хэлсэн юм. Хөвөн сууж хүлээлээ. Not until the moon was high did the alchemist ride into weave. He carried 2 dead hawks over his shoulder. "I'm here," the boy said. "You shouldn't be here," the alchemist answered. "Or is it your personal legend that brings you here?" With wars between tribes, it is impossible to cross the desert, so I have come here. Сар өндөрт хараахан гарааг байхад алхимчийн бараа харагдлаа. Тэрээр мөрөн дээр 2 үхсэн шонхорыг үржээ. "Би энд байна" гэж хөвөн хэлсэн юм. "Чи энд байх ёсгүй" гэж алхимч хариуллаа. "Эсвэл чамайг энд авчирсан зүйл чинь хувийн домогч нь үү?" Омгуудын хоорондох дайнаар цөлийг гатлах боломж байхгүй. Тиймээс би энд ирсэн. The alchemist dismounted from his horse and signaled that the boy should enter the tent with him. It was a tent like many at the oasis. The boy looked around for the ovens, other apparatus used in alchemy, but saw none. There were only some books in a pile, a small cooking stove, the carpets covered with mysterious designs. Алхимч мориноосоо бууж хамт майханд орохыг хөвөнд тохилоо. Энэ нь Баянбүрд дэх олон майхантай адилхан майхан байсан юм.
Хөвөн алхимийн ашиглагдсан бусад аппаратууд болон цуухнуудыг харлаа. Хайлаа. Гэвч юу ч харагдсангүй. Тэнд зөвхөн хэсэг номнууд, жижигхэн хоолны зуух хэвснүүд, нууцлаг хээгэр бүрхэгдсэн хэвснүүд байсан юм. Sit down. We will have something to drink and eat these hawks, said the alchemist. The boy suspected that they were the same hawks he had seen on the day before, but said nothing. The alchemist lighted the fire. Soon a delicious aroma filled the tent. It was better than scent of the hookahs. So бид юм ууж бас эдгээр шонхорыг эднэ гэж алхимч хэлсэн юм. Хөвөн өмнөх өдөр нь түүний харсантай адилхан шонхрууд байна гэж таамагласан юм. Гэхдээ юу ч хэлсэнгүй. Алхимч галасаач удалгүй тансаг үнэр майхныг дүүргэлээ. Энэ нь хуканы үнэрээс илүү дээр байсан юм. Why did you want to see me? The boy asked. Because of the almonds, the alchemist answered. The wind told me you would be coming, and that you would need help. Яагаад чи надтай уулзахыг хүсэвэ гэж хөвгөн асуулаа. Зүм бэлгүүдийн шалтгаанаар гэж алхимч хариулсан юм. Салхи намайг чамд энд ирж яваа. Мөн бас чамд тусалцаа хэрэгтэй гэдгийг хэлсэн юм. It is not I, the wind spoke about. It is the other foreigner, the Englishman. He is the one that is looking for you. Салхины ярьсан нь би биш. Энэ өөр нэгэн гадаад ир, англи ир. Тэр бол чамайг хайж байгаа нэгэн. He has other things to do first, but he is on the right track. He has begun to try to understand the desert. And what about me? Түүнд эхлээд хийх ёстой зүйлс байгаа. Гэвч тэр зөв зам дээр байгаа. Тэр цөлийг ойлгохыг хичээж эхэлсэн. Харин миний тухайд when a person really desires something, all the universe conspires to help that person to realize his dream, said the alchemist, echoing the words of the old king. The boy understood, and another person was there to help him toward his personal legend. So, you are going to instruct me. Хүн ямар нэгэн зүйлийг үнэхээр их хүсэж эхлэх үед түүний мөрөөдлийг нь
биелүүлэхээр бүхий л дэлхийн ертөнц түүнд туслахаар хувилддаг юм гэж хөгшин хааны үгийг алхимч цуурайтуулан хэллээ. Хөвөн ойлгосон юм. Түүний хувийн домогтоо хүрэхэд түүнд туслахаар өөр нэгэн хүн гарч иржээ. Тэгээд чи намайг зааварчлах юм уу? No. You already know all you need to know. I'm only going to point you in the direction of your treasure. But there is a tribal war, the boy retreated. I know what is happening in the desert. Үгүй. Чи мэдэх хэрэгтэй бүхий л зүйлийг аль хэдийн мэдж байгаа. Би зөвхөн чамайг эрдэнэсийн зүгт чинь л чиглүүлж өгнө. Гэхдээ омгийн дайныг гэж хөвөн хариу няцаасан юм. Retreated. Тавцсан юм. I know what is happening in the desert. Би цөлд юу болж байгааг мэдж байгаа. I have already found my treasure. I have a camel. I have my money from the crystal shop. I have 50 gold pieces. In my own country, I would be a rich man. Би эрдэнэс аль хэдийн олсон. Надад тэмээ байгаа. Надад шаазан эдлийн дэлгүүрээс олсон мөнгө байгаа. Мөн 50 алтан хэсэг байгаа. Эх орондоо бол би баян хүн. But none of that is from pyramids, said the alchemist. I also have Fatima. She is a treasure greater than anything else I have won. Надад мөн Фатима байгаа. Тэр миний ялж олж авсан өөр ямар ч эрдэнэсээс хамгийн агуу. She wasn't found at pyramids either. Тэр пирамидаас мөн олдоогүй шүү дээ. They ate in a silence. The alchemist opened a bottle, poured a red liquid into boy's cup. It was most delicious wine he had ever tasted. Isn't wine prohibited here? The boy asked. Тэд чимээгүй идсэн юм. Алхимч лонхыг онгойлгож
хүүгийн аяга руу улаан шингэн зүйл хийлээ. Энэ нь хөвгүний хэзээ ч амсаж байгаагүй хамгийн амттай дарс байсан юм. Энд дарс хориотой биз дээ гэж хөвгүн асуулаа. It is not what enters men's mouths that is evil, said the alchemist. It is what comes out of their mouths that is. Хүний ам руу орж байгаа тэр зүйл нь чөтгөр хараал биш юм гэж алхимч хэлсэн юм. Харин тэдний амнаас гарч байгаа тэр зүйл юм. The alchemist was a bit daunting, but as the boy drank a wine he relaxed. After they finished eating, they sat outside the tent under the moon, so brilliant that it made the stars pale. Алхимч бага зэрэг сүрдмээр байлаа. Гэвч хөвгүн дарснаас ууж удалгүй тайтгарсан юм. Тэд идэж дуусны дараагаар хотдыг цонхгор болгож харагдуулахаар тийм их тод сарны дор майхны гадаас уусан юм. Drink and enjoy yourself, said the alchemist, not noticing that the boy was feeling happier. Rest well tonight, as if you were a warrior preparing for combat. Өөрийгөө нь таал. Жарга гэж хүүнийг илүү аз жаргалтай болж ажигласан алхимч хэлсэн юм. Энэ шөнө мөн сайн амар. Тулаанд бэлтгэж буй дайчин мэд. Remember that wherever your heart is, there you will find your treasure. You have got to find the treasure so that everything you have learned along the way can make the sense. Зүрхчин хаана байгаа? Тэндээс чи ертөнцийн олох болно.
Замдаа сурсан чи ертөнцийн олох ёстой. Замдаа сурсан бүх зүйлс чинь үүнийг бодох учиртай болгохоор. Tomorrow, sell your camel and buy a horse. Camels are treacherous. They walk thousands of paces, never seem to tire. Then suddenly they kneel and die. But horses tire beat by beat. You always know how much you can ask of them when it is that they are about to die. Маргааш тэмээг нь зарж морь худалдаж ав. Тэмээнүүд бол ховиромтгай юм. Тэд олон мянган газар алхаж хизээж ядрахгүй байгаа юм шиг санагддаг. Тэгтээ гэнэтл тэд сүхэрж үхдэг юм. Харин морьдууд бага багаар ядардаг. Чи тэднээс хэр ихийг хүсэж болохоо үргэлж мэднэ. Мөн тэдний хизээ өгөх гэж буйг нь мэддэг юм. The following night the boy appeared at the alchemist's tent with a horse. The alchemist was ready. He mounted his own steed and placed the falcon on his left shoulder. He said to the boy, "Show me where there is life out in the desert." Only those who can see such signs of the life are able to find treasure. Дараагийн шөнө нь хөвөн алхимчийн майханд морьтой ирсэн юм. Алхимч бэлэн байлаа. Тэрээр мориндоо мордож зүүн мөрөн дээрээ харцаг суулгасан юм. Тэгээд тэрээр хөвөнд хандаж цөлд хаана амьдрал байгааг надад харуул. Амьдралын шинж тэмдгийг, тиймэрхүү шинж тэмдгийг зөвхөн харагчтал эрдэнэсээ олж чаддаг юм. They began to ride out over the sands, with moon lighting their way. I don't know if I will be able to find life in the desert, the boy thought. I don't know the desert that well yet. Сарны гэрэл тэдний зам дээр тусаж тэд элсэн дээгүүр морьтой явж эхэлсэн юм. Би цөлд хаанаас амьдрал олохыг олж чадах боломжтойг мэдэхгүй гэж хөвөн бодлоо. Би цөлийг хараахан тийм сайн мэдэхгүй. He wanted to say so to the alchemist, but he was afraid of the man. They reached
the rocky place where the boy had seen the hawks in the sky. But now there was only silence and the wind. Тэрээр тэр тухайг алхимчид хэлхийг хүсэж байсан юм. Гэвч тэрээр түүнээс айж байлаа. Тэд хөвгүүний тэнгэрт харцхнуудыг олж харж байсан чулуурхаг газар хурж очсон юм. Одоо тэнд харин салхи зөвхөн нам гүнгүй хоёр л оршин байсан юм. I don't know how to find life in the desert, the boy said. I know that there is life here, but I don't know where to look. Би цүлд хэрхэн амьдрал олохыг мэдэхгүй гэж хөвгүүн хэлсэн юм. Би энд амьдрал байгааг мэднэ. Гэхдээ хаана хайхаа мэдэхгүй байна. Life attracts life, the alchemist answered. Амьдрал татдаг юм гэж алхимч хариулсан юм. And then the boy understood. He loosened the reins on his horse, who galloped forward over the rocks and sand. The alchemist followed as the boy's horse ran for almost half hour. Тэгэд хөвгүн ойлгосон юм. Тэрээр чулуу элсэн дээгүүр урагш цогж буй морины жолоог сулласан юм. Хөвгүний морь хагас цаг орчим давхиж алхимч дагсан юм. They could know They could no longer see the palms of the oasis, only gigantic moon above the dam and its silver reflections from the stones of the desert. Suddenly, for no apparent reason, boy's horse began to slow. Тэд баян бүрдийн далдуу модуудыг харж чадахгүй болсон байлаа. Тэдний дээр зөвхөн аврах сар цөлийн чулуунаас ойх түүний мөнгөн тусгалууд. Гэнэт ямар нэгэн тодорхой шалтгаангүйгээр түүний морь хөвгүүний морь удаашрч эхэллээ. There is a life here, the boy said to the alchemist. I don't know the language of the desert, but my horse knows the language of the life. Энд амьдрал байна гэж хөвгүн алхимчид хэлсэн юм. Би цөлийн хэлийг мэдэхгүй. Гэвч миний морь амьдралын хэлийг мэддэг. They dismounted, and the alchemist said nothing. Advancing slowly, they searched among the stones. The alchemist stopped. Abruptly and bent to the ground.
Тэд морниосоо бууж алхимч юу ч хэлсэнгүй. Удаанаар өргөшөөлж чулуун дунд хайсан юм. Алхимч гэнэт зогсож газар руу бүхэлөө. There was a hole there among the stones. The alchemist put his hand into the hole, then his entire arm up to his shoulder. Чулуунууд дунд нэгэн нүх байлаа. Алхимч гараа нүх рүү оруулж тэгээд мөрөөн хүртэл явуулсан юм. Something was moving there. The alchemist's eyes. The boy could see only his eyes. Squinted with his effort. His arm seemed to be battling with whatever was in the hole. Then, with a motion that startled the boy, he withdrew his arm and leaped to his feet. In his hand, he grasped a snake by tail. Тэнд ямар нэг юм хөдөлж байсан юм. Хөвгний харж чадаж байсан цорын ганц зүйл бол түүний нүднүүд. Алхимчийн нүднүүд хүчин чармайлтайгаар үргэлжлэйтж байсан юм. Түүний гар нь нүхэнд байгаа тэр нэгэн юмтай тэмцэлтэн байх шиг байсан юм. Тэгээд хөвнийг зөчөөхөр тийм гинт хөдөлгөөнөөр тэрээр гараа сугдтаж хөлдөөрөн өвсрөн боссон юм. Түүний гарт тэрээр нэгэн могоог сүүлнээс нь барин шүүрэн барьжээ. The boy leaped as well, but away from the alchemist. The snake fought frantically, making hissing sounds that shattered the silence of the desert. It was cobra whose venom could kill a person in minutes. Хөвөн ч гэсэн үсэрлээ. Гэхдээ алхимчаас холдож. Могой галзууртайгаа галзуу тэмцэж байсан юм. Цөлийн анир чимээгүй байдлыг эвдсэн чичирхийлсэн дууг гаргаж. Энэ нь хормын дотор хөнөөж чадах кобра байлаа. Watch out, for
his venom, the boy said. But even though the alchemist had put his hand in the hole and had surely already been bitten, his expression was calm. Хорноос нь болгоомжлогч хөвгөн хэллээ. Гэсэн ч алхимч гараан нүхэнд хэлсэн. Хазуулсан гэдэг нь аль хэдийн хазуулсан нь тодорхой юм. Гэхдээ түүний илрэмж нь тайван байлаа. The alchemist is 200 years old, the Englishman had told him. He must know how to deal with snakes of the desert. Алхимч 200 настай гэж англиэр хэлж байсан билээ. Тэрээр цөлийн могойнуудтай хэрхэн харьцахыг мэддэг байх ёстой. The boy watched as his companion went to his horse, retrieved scimitar with its blade. He drew a circle in the sand. Then he placed a snake within it. The serpent relaxed immediately. Хөвгнийг харж байх үеэр түүний түншин морилуугаан явж дахир сэлмэн гарган ирлээ. Тэгээд тэрээр ирээр нийлсэн дээр тойрог зурсан юм. Тэрэн дотроо могойг байрлуулсан юм. Могой түргэн хугацаанд тайвширлаа. Not to worry, said the alchemist. He will not leave the circle. You found life in the desert, the omen that I needed. Why was that so important? Санаа зовох хэрэггүй дээ гэж алхимч хэлсэн юм. Тэр тойргоос гарахгүй. Надад хэрэгтэй байсан зөнгөөр чи цөлөөс амьдрал оллоо. Яагаад тэр тийм чухал байсан юм бэ? Because the pyramids are surrounded by the desert. The boy didn't want to talk about the pyramids. His heart was heavy. He had been melancholy since the previous night. To continue his search for treasure meant that he had to abandon Fatima. Учир нь пирамидууд цөлөөр хүрээлэгддэг. Хөвөн
пирамидуудын тухай ярихыг хүсэхгүй байсан юм. Түүний зөрсдөл нь хүндхэн байлаа. Тэрээр өмнөх шөнөөс хойш нэг л гунигтай дүнсгэр байх болсон юм. Эрдэнэсээ үргэлжлүүлэн хайна гэдэг нь Фатимаг орхин явах ёстой гэсэн үг билээ. I'm going to guide you across the desert, the alchemist said. I want to stay the oasis, the boy answered. I have found Fatima. As far as I am concerned, she is worth more than treasure. Би чамайг цөлөөр хөдлөн явна гэж алхимшилсэн юм. Би баян бүрдэд үлдэхийг хүсэж байна гэж хөвгөн хариуллаа. Би Фатимаг олсон. Миний эрх зүйл жуугаар тэр эрдэнэсээс илүү үнцэнтэй. Fatima is the woman of the desert, said the alchemist. She knows that men have to go away in order to return. She already has her treasure. It's you. Now she expects that you will find what it is you are looking for. Фатима бол цөлийн эмэгтэй гэж алхимжилсэн юм. Тэр эрчүүд иргэн ирэхийн тулд холдон явах ёстой гэдгийг мэддэг. Тэр Алидийн эрдэнэстэй болсон. Энэ нь чи. Одоо тэр зөвхөн чамайг хайж байгаа тэр зүйлээ олно гэж л найдаж байгаа. Well, what if I decided to stay? Let me tell you what will happen. You will be the counselor of that oasis. You have enough gold to buy many sheep, many camels. You will marry Fatima. You will both be happy for a year. Хэрвээ би үлдэхээр шийдвэл юу тохиолдохыг би чамд хэлж өгье. Юу тохиолдохыг минь чамд хэлхийг зөвшөөр. Чи баян бүрдийн зөвлөх болно. Чамд олон хонь, олон тэмээ худалдаж авах хангалттай алт байх болно. Чи Фатиматай гэрлэн хоёулаа аз жаргалтай байх болно. You will learn to love the desert. You will get to know every one of the 50,000 palms. You will watch them as they grow, demonstrating how the world is always changing. You will get better and better at understanding the Oms, because the desert is the best teacher there is. Чи цөлийг хайрлахад суралцсан. Чи 50,000 далдуу модныг нэг бүрээр нь мэддэг болох болно. Чи тэдний урхахыг нь харна. Мөн хэрхэн дэлхий үргэлж өөрчлөгдөж буйг илэрхийлэл болсон урхахыг нь харна. Чи зүүн бэлгүүдийг ойлгохдоо улам сайн болох болно. Учир нь цөл бол хамгийн сайн багш юм.
Sometime during the second year, you will remember about the treasure. The omens will begin incessantly, instantly to speak of it. You will try to ignore them. You will use your knowledge for welfare of the oasis and its inhabitants. The tribal chieftains will appreciate what you do, and your camels will bring you the wealth and power. Хоёр дахь жилийнхээ хэзээ нэгэн цагт чи эрдэнсийнхээ тухай санах болно. Зүн совингууд үүний тухай тасралтгүй хэлж эхлэх болно. Чи тэднийг үл огоорох гэж хичээнэ. Чи баян бүрдийн сайн сайхан оршин суугчдын сайн сайхны төлөө мэдлэгээ ашиглана. Чиний юу хийсэнд омгийн ахлагч нар талархах болно. Чиний тэмээнүүд чамд хүч эд баялагийг авчирна. During the third year, the omens will continue to speak of your treasure, your personal legend. You will walk around night after night at Oasis. The Fatima will be unhappy because she will feel it was she who interrupted your guest. But you will love her. She will return your love. 3 дахь жилийнхээ үеэр зүүн бэлгүүд чамд эрдэнэсийн чинь тухай, хувийн намгийн чинь тухай үргэлжлүүлэн хэлэх болно. Чи эргэн тойрогноор алхаж. Чи баян бүрд дээр шөнө бүр эргэн тойрноор алхаж. Чиний хүсэлд саад болсон гэсэн мэдрэмжийг авах учраас Фатима аз жаргалгүй байх болно. Гэхдээ чи түүнийг хайрлана. Тэр ч гэсэн хайрыг эргүүлэн өгнө. You will remember that she never asked you to stay, because a woman of the desert knows that she must await her man, so you won't blame her. Чи тэр чамайг үлдгэж хэзээ ч асууж байгаагүй чи санана. Учир нь цөлийн эмэгтэй. Эрн болсон хүнээ хүлээх ёстой гэдгийг мэддэг юм. Тиймээс чи түүнийг буруутгахгүй. But many times you will walk the sands of the desert, thinking that maybe you could have left, that you could have trusted more in your love for Fatima. Because what kept you at Oasis were your own fear, that you might never come back. It
At that point, the ominous will tell you that your treasure is buried, buried, buried forever. Гэвч олон удаа магадгүй орхин явах хэрэгтэй байж дээ гэж бодон чи цөлийн элсэн дээгүүр алхах болно. Фатимаг хайрласан хайрандаа илүү их итгэх хэрэгтэй байж дээ гэж. Учир нь чамайг баян бүрд дээр байлгасан тэр зүйл чинь чи хэзээ ч эргэн ирэхгүй байж магадгүй гэсэн айдас байсан юм. Тэр үед зөн бэлгүүд чиний эрдэнэс үрд буйшлагдсан гэдгийг чамд хэлэх болно. Then, sometime during the 4th year, the ominous will abandon you because you have stopped listening to them. The tribal chieftains will see that. You will be dismissed from your position as a counselor, but by then you will be a rich merchant with many camels and great deal of merchandise. You will spend the rest of your days knowing that you didn't pursue your personal legend and that now it's too late. Тэгээд 4 дахь жилийнхэн үеэр зүүн бэлгүү чамайг орхих болно. Учир нь чи тэднийг сонсгоо болсон. Омгийн ахлагч нар түүнийг чинь харж чамайг зөвлөхийн байр сууриас буулгана. Гэсэн ч чи тэр үед баян олон тэмээтэй их худалдаатай баян худалдаачин болсон байх болно. Чи үлдсэн өдрүүдэн хувийн домгоо хөөгөөгүй гэдгээ мэдэж өнгөрүүлэх болно. Мөн одоо тэр чин хэтэрхий оройтсон гэдгийг. You must understand that love never keeps man from pursuing his personal legend. If he abandons that pursuit, it is because it wasn't true love, the love that speaks the language of the world. Хайр хувийн домгоо хөөхөс хэн нэгнийг холдуулдаггүй гэдгийг чи ойлгох ёстой. Хэрвээ тэр мөрөөдлөн хөөхөн болсон бол үүнээс болж болсон бол энэ нь жинхэнэ хайр биш юм. Дэлхийн хэлээр ярьдаг жинхэнэ хайр тийм хайр биш юм. The alchemist erased the circle in the sand. The snake slithered away among the rocks. Алхимч
эсэн дээрх тойргийг арчсан юм. Могой чулуунууд дундуур гулсан одлоо. The boy remembered the crystal merchant who had always wanted to go to Mecca, the Englishman in search of the alchemist. He thought of the woman who had trusted in the desert, and he looked out over the desert that had brought him to the woman he loved. Хөвөн Мекка руу явахыг үргэлж хүсдэг байсан худалдаачны тухай бодлоо. Мөн алхимчийг хайж буй Англиэр тэр цөлд итгэдэг эмэгтэйгийнхээ тухай бодсон юм. Тэрээр түүний хайрладаг эмэгтэй рүү навчирсан цөлийн зүгт харлаа. They mounted their horses. This time it was the boy who followed the alchemist back to the oasis. The wind brought the sounds of the oasis to them. The boy tried to hear Fatima's voice. Тэд мориндоо мордож энэ удаад Баянбүрд рүү буцах замд буцахад алхимчийг даган явсан хөвөн байлаа. Салхи тэдэнд Баянбүрдийн дуу чимээг авчирсан юм. Хөвөн Фатимагийн хоолойг сонсохыг хичээсэн юм. But that night, as he had watched the cobra within the circle, the strange horseman with the falcon on his shoulder had spoken of the love treasure, of the woman of the desert, and of his personal legend. Гэвч тэр шөнө тойрог доторх кобра могойг харж байх үед мөрөн дээрээ харцаг суулгасан ерөвсөн морьтон ир хайр эрдэнэс цөлийн эмэгтэй ховийн домгийн тухай ярьсан билээ. I'm going with you, the boy said. He immediately felt peace in his heart. We will leave tomorrow before sunrise, was the alchemist's only response. Би чамтай хамт явна гэж хөвөн хэлсэн юм. Тэрээр зүрх сэтгэлдээ амар тайван байдлыг өтөр түргэн мэдэрлээ. Бид нар мандахаас өмнө маргааш хөдлөнө гэж алхимчин хэлсэн цорын ганц хариулт нь байлаа. The boy spent a sleepless night. 2 hours before the dawn, he awoke one of the boys who slept in his tent, asked him to show him where Fatima lived. They went to her tent. The boy gave his friend enough gold to buy a sheep. Хөвөн нойргүй шөнийг өнгөрүүллээ. Үр цагаас 2 цагийн өмнө тэрээр майханд унтаж байсан хөвүүдийн нэгийг эсрэж Фатима хаан амьдрдгийг түүнд харуулахыг хүслээ.
Тэд түүний майхан руу явж хөвөн найзтай нэг хонь худалдаж авахд хангалттай хүрэх алтыг өгсөн юм. Then he asked his friend to go into the tent where Fatima was sleeping, and to awaken her and tell her that he was waiting outside. The young Arab did as he was asked, and was given enough gold to buy yet another ship. Тэгээд тэрээр найзаагаа Фатимагийн унтаж байгаа майхан руу орж түүнийг сэрээж хөвөн гадаа хүлээж байгаа гэдгийг түүнд хэлхийг хүссэн юм. Залуу араб хөвөний асууснаар хэлээ. Тэгээд мөн өөр нэгэн хонь худалдаж авахд хангалттай хүрэх алтыг өгсөн юм. Now leave us alone, said boy to the young Arab. The Arab returned to his tent to sleep, proud to have helped the counselor of the oasis, happy it having enough money to buy himself some sheep. Одоо биднийг орхих гэж хөвөн залуу арабад хэллээ. Араб унтахаар майхан лууга бутсан тэрээр баян бүрдийн зөвлөхөд тусалсандаа бахархаж байлаа. Мөн хонь худалдаж авах хангалттай мөнгөтэй болсондоо баяртай байсан юм. Fatima appeared at the entrance to the tent to walk out among the palms. The boy knew it was a violation of the tradition, but that didn't matter to him now. Fatima майхны гарцсан дээр үзэгдсэн юм. Тэр хоёр далдуу моднуудын дунд алхлаа. Хөвөн энэ нь уламжлалыг зөрчсөн явдал гэдгийг мэдж байсан юм. Гэхдээ энэ нь одоо түүнд хамаагүй болсон юм. I'm going away, he said, and I want you to know that I'm coming back. I love you because. Би явах гэж байгаа гэж тэр хэллээ. Тэгээд би буцаж ирнэ гэдгийг чамайг мэдээсэй гэж хүссэн юм. Би чамд хайртай учрна. Don't say anything, Fatima interrupted. One is loved because one is loved. No reason is needed for loving. Юу ч битгий хэлээ гэж Фатима цогсоосон юм. Хайрлагдсан учраас л хайрлагддаг. Хайрлахад шалтгаан хэрэггүй. But the boy continued, I had a dream. I met with the king. I sold crystal and crossed the desert. And because the tribes declared war, I went to the well, seeking the alchemist. So I love you because the entire universe conspired to help me to find you. Гэвч хөвөн үргэлжлүүлсэн юм. Би зүудэлсэн, хаантай уулзсан. Би шазан эдлэл худалдсан, цөлийг туулсан.
Омгууд дайныг зарласан учраас би худаг руу явж алхимчтай уулзахаар хайсан. Тиймээс би чамайг хайрлах учир нь бүх дэлхий надад чамайг олоход хувилдан тусалсан юм. The two embraced. It was the first time either had touched the other. I will be back, the boy said. Before this, I always looked to the desert with longing, said the Fatima. Now it will be hope. Тэр хоёр тэвэрлэсэн юм. Анхны удаа хэн нэгэндээ хүрсэн энэ юм. Би буцаж ирнэ гэж хөвөн хэллээ. Үүнээс өмнө би үргэлж цөл рүү хүсэмжилсэн байдалтай хардаг байсан гэж Фатима хэлсэн юм. Харин одоо итгэл найдвартайгаар My father went away one day, but he returned to my mother, and he has always come back since then. Миний эцэг нэг өдөр алсад явсан юм. Гэхдээ тэр ээж дээр эргэж ирсэн. Түүнээс хойш тэр үргэлжил эргэж ирдэг болсон. They said nothing else. They walked a bit further among the palms. Then the boy left her at the entrance to her tent. Тэд өөр зүйлийг хэлсэнгүй. Тэд далдуу моднуудын дунд жоохон алсад алхлаа. Тэгээд хөвөн түүнийг майхан дуу орох үүдэн дээр нь үлдээсэн юм. I'll return just as your father came back to your mother, he said. He saw that Fatima's eyes were filled with tears. You are crying. Би эргэж ирнэ. Чиний эхтэр чинь эргэж ирсэн шиг л гэж хэлсэн юм. Тэрээр Фатимагийн нүд нулимсаар дүүрэн байгааг харлаа. Чи өөлөж байгаа мó? I'm a woman of the desert, she said, averting her face. But above all, I'm a woman. Би бол цөлийн эмэгтэй гэж тэрээр нүрэн буруулан хэлсэн юм. Гэхдээ энэ бүхнээс илүүтэйгээр би бол эмэгтэй хүн. Fatima went back to her tent. When daylight came, she went out to do the chores she had done for years. But everything had changed. Fatima майхан лугаа эргэж орлоо. Тэгээд өдөр болох үед тэрээр олон жилийн турш хийж байгаа гэрийн ажлаа хийхээр гарсан юм. Харин одоо бүх зүйл өөрчлөгдсөн байна. The boy was no longer at the oasis, and the oasis would never again have the same meaning it had all yesterday. Хөвөө баян бүрт дээр байхан болсон. Баян бүрд өчигдөр түүнд байсан шиг тийм эгэл адилхан утгыг хязгаарч түүнд илэрхийлэхгүй. It would no longer be a place with 50,000 palm trees, 300 wells, where pilgrims arrived and relieved at the end of their long journeys. Энэ цаашид
50,000 далдуу модтой 300 худагтай мөргөлчид ирж уртудаа хугацааны аяллын төгсгөлд альжаалан тайлж амардаг тийм газар байхаа болно. From that day on, the oasis would be empty place for her. Тэр өдрөөс эхэлж Баянбүрд түүний хувьд хоосон газар нутаг байх болно. From that day on, it was the desert that would be important. She would look to it every day and would try to guess which star the boy was following in search of his treasure. Энэ өдрөөс эхэлж чухал өдөр нь цөл байх. Чухал зүйл нь цөл байх болно. Цөл чухал байх болно. Тэр өдөр бүр цөл рүү харж хөвөн Эрдэнэсээ хайж аль одыг даган яваавэ гэдгийг таахыг хичээнэ. She would have to send her kisses on the wind, hoping that the wind would touch the boy's face, would tell him that she was alive. Тэр үнсэлтэй салхиар илгээхийг хүсэж салхи хөвөний газарт хурж очино гэж найдаж түүнийг амьд буйг хөвөнд хэлхийг хүссэн юм. That she was waiting for him, a woman waiting the courageous man in a search of his treasure. From that day on, desert would represent the desert would represent only one thing to her, the hope for his return. Эрдэнэсийн хаан буй зоримог эрийг хүлээн буй эмэгтэй. Тэр түүнийг тэгж хүлээж байсан юм. Тэр өдрөөс хойш цөл түүний хувьд нэг л зүйлийг илэрхийлэх болсон юм. Түүнийг эргэн ирнэ гэсэн итгэл. Don't think about what you have left behind, the alchemist said to the boy as they began to ride across the sands of the desert. Everything is written in the soul of the world. There it will stay forever. Ардаа юу үлдээсэн тухай битгий бод гэж алхимч. Цөлийн элсийг туулан эхлэх үед хөвөнд хэлсэн юм. Бүх зүйл дэлхийн сүнслэг байдалд бичигдсэн. Тэнд тэр үрд үлдэх болно. Men dream more about coming home than about leaving, the boy said. He was already reaccustomed to the desert's silence. Эрчүүд орхин явхаас илүүтэй гэртээ эргэж ирэх талаар илүү их мөрөөддөг гэж хөвөн хэлсэн юм. Тэрээр цөлийн аниргүй байдалд аль хэдийн дахин тасжээ. If what
If what one finds is made of pure matter, it will never spoil. And one can always come back. If what you had found was only a moment moment of light, like the explosion of the star, you would find nothing on your return. Хэрв хэн нэгний олсон зүйл нь цэвэр ариунаар хийгдсэн бол энэ хизээч муудахгүй. Үргэлж нэг нь буцаж ирэх болно. Хэрв чиний олсон зүйл чинь зүгээр л оддын дэлбэрэлт мэт хормын гэрэл төдий бол чи эргэж ирэх үедээ юу ч олохгүй. The man was speaking the language of the alchemy, but the boy knew that he was referring to Fatima. Тэрхүү алхимийн хэлээр ярьж байсан юм. Гэхдээ хөвөн тэрээр Фатимад хандж хэлсэн гэдгийг мэдж байсан юм. Фатиматай хамааруулж. It was difficult to not think about what he had left behind. The desert with its endless monotony put him to dreaming. The boy could still see the palm trees, wells, and the face of the woman. Ардаа юу орхисон талаар бодохгүй байна гэдэг хэцүү байлаа. Цүлийн эцэс төгсгөлгүй нэгэн хэвийн байдал нь түүнийг мөрөөдөхөд хүргэсэн юм. The boy could still see the palm trees and wells. Хөвөн одоо хэрн далдуу моднууд, худагнууд. The face of the woman he loved. Хайртай болсон бүсгүйхэн царайг харж байсан юм. He could see the Englishman at his experiments, the camel driver, who was teacher without realizing it. Maybe the alchemist has never been in love, the boy thought. Тэрээр дуршилтаа хийж байгаа англиэр ухаарж ойлгоогүй байсан ч гэсэн багш байсан тэмээн хөтчийг олж харж чадсан юм. Магадгүй алхимч хизээч дурлаж байгаагүй байх гэж хөвөн бодсон юм. The alchemist rode in front with a falcon on his shoulder. The bird knew the language of the desert well. Whenever they stopped, he flew off in search of game. On the first day he returned with the rabbit, and on the second with 2 birds. Алхимч
Мөрөн дээрэн харцагтай өмнө нь явж байсан юм. Шувуунууд тэр шувуу цөлийн хэлийг маш сайн мэднэ. Тэд зогсох бүрд тэрээр ан хайж нисэн. Эхний өдөр тэр туулай, хоёр дахь өдрөө хоёр шувуутай эргэж ирсэн юм. At night they spread their sleeping gear and kept their fires hidden. The desert nights were cold and were becoming darker and darker as the phases of the moon passed. Шөнөөр тэд унтах хэд хэрэгслээ тарааж галаан халахлана. Цөлийн шөнө хүйтэн. Сарны үшид өнгөрхийн хэрээр улам харанхуй болж байсан юм. They went on for a week, speaking only of the precautions they need to follow in order to avoid the battles between tribes. Эхний 7 хоног тэд омгуудын хоорондох тулаанаас зайлсхийхийн тулд тэдний дагах хэрэгтэй сануулгын тухай зөвхөн ярьж байсан юм. The war continued. At times the wind carried the sweet, sicky smell of the blood. Battles had been fought nearby. The wind reminded the boy that there was the language of the omens, always ready to show him that what his eyes had failed to observe. Дайн үргэлжилж байлаа. Салхи цусны нялуун эвгүй үнэрийг тэр цагт тээж байсан юм. Дайн ойролцоо болж байсан юм. Салхи хөвөнд түүний нүд нь ажиглаж амжаагүй. Тийм зүйлийг харуулахад үргэлж бэлэн гэдгийг түүний нүд нь ажиглаагүй. Зүн бэлгүүдийг харуулахад үргэлж бэлэн гэдгийг салхи хөвөнд сануулж байсан юм. On the 7th day, the alchemist decided to make camp earlier than usual. The falcon flew off to find the game. The alchemist offered his water container to the boy. 7 дахь өдөр алхимч ердийнхөөс илүү эрт буудлахаар шийдсэн юм. Харцаг ан олохоор нисэж алхимч усны саваа хүнд хүүд санал болголоо. You are almost at the end of your
Journey, journey, said the alchemist. Journey. I congratulate you for having I congratulate you for having persuaded your personal legend. Чи аяллынхаа баргал төгсгөлд ирж байна гэж алхимч хэлсэн юм. Хувийн домгоо мушгиж буйд чинь баяр хүргэе. You have told me nothing along the way, said the boy. I thought you were going to teach me some of the things you know. A while ago I rode through the desert with a man who had the books on alchemy. But I wasn't able to learn anything from them. Чи замын туршид надад юу ч хэлсэнгүй гэж хөвөн хэллээ. Би чамайг мэддэг зүйлсийнхээ зармыг надад зааж өгнө гэж бодсон. Хэсэг хугацааны өмнө би алхимийн тухай номноттой нэг хүнтэй цөлөөр явж байсан юм. Гэхдээ би тэднээс нь юу ч сурч чадаагүй. There is only one way to learn, the alchemist answered. It is through action. Everything you need to know, you have learned through your journey. You need to learn only one thing more. Суралцах зөвхөн цорын ганц л арга байдгийм гэж алхимч хариуллаа. Энэ бол үйлдэлээр. Чиний мэдэх хэрэгтэй бүхий л зүйл чи аяллынхаа туршид сурсан. Чи нэг л илүү зүйлийг зөвхөн одоо суралцах хэрэгтэй. The boy wanted to know what that was, but the alchemist was searching the horizon, looking for the falcon. Хөвөн тэр нь юу гэдгийг мэдж байсан юм. Гэвч алхимч тэнгэрийн хаяа руу ширтэж харцгийг хайж байлаа. Why are you called alchemist? Because that's what I am. What went wrong when other alchemists tried to make gold and were unable to do so? Яагаад чамайг алхимч гэж дууддаг юм? Учир нь би тийм л болохоор. Алт бий болгохоор оролдоод түүнийг хийж чадаагүй бусад алхимчуудад юу нь буруу байдаг юм? They were looking only for gold, his companion answered. They were seeking the treasure of their personal legend without wanting actually to live out the personal legend. Тэд зөвхөн алтал хайж байдаг юм гэж түүний түншин хариулсан. Тэд хувийн домгоосон үнэндээ гарахыг хүсэхгүйгээр тэднийхээ хувийн домгийнхоо эрдэнсийг л хайж байдаг юм. What is it that I still need to know? The boy asked. Миний одоо хэрэг мэдэх хэрэгтэй байгаа тэр зүйл нь юу юм бэ гэж хөвөн асуулаа.
But the alchemist continued to look to the horizon. Finally, the falcon. Falcon. Гэвч алхимч тэнгэрийн хаяа руу өргөжлүүлэн харсаар байлаа. Эцэст нь харцаг хоолтой эргэж ирсэн юм. They dug hole and lit their fire in it, so that light of the flames wouldn't be seen. Тэд нүх ухаж тэр дотроо гал хасаалаа. Гэрлийн дүл тэгэд үзэгдэхгүй. I am alchemist simply because I am alchemist, he said, as he prepared the meal. I learned the science from my grandfather, who learned from his father, so on, back to the creation of the world. Би бол алхимч. Учир нь би алхимч. Би алхимч учраас л би алхимч гэж хоолыг бэлтгэх үедээ тэрээр хэлсэн юм. Би эцгээсэн тэр эрдэмийг сурсан өвөөгөөсөн шинжлэх ухааныг сурсан юм. Цааш үргэлжилж тэгээд тэр цааш ингэж үргэлжилж дэлхийн бий болсон тэр үйл явна. In those times, the masterwork could be written simply on the emerald. Тэдгээр өдрүүдэд мастер ажил маргад дээр бичигдэхээр тийм энгийн байсан. But men began to reject simple things and to write tracts, interpretations, and philosophical studies. They also began to feel that they knew a better way than others had. Yet, Emerald Tablet is still alive today. Гэвч хүмүүс энгийн зүйлсээс татгаж хэлсэн юм. Тэд орчуулга, философийн судлалуудыг бичиж эхэлсэн. Тэд бусдынхаас илүү дээр арга замыг мэднэ гэж итгэж мэдэрч эхэлсэн. Гэсэн хэдий ч маргадын ширээн одоо хүртэл амьд. What was written on the emerald tablet, the boy wanted to know. Маргадын тэр ширээн дээр юу бичигдсэн байдг юм бэ гэж хөвөн мэдхийг хүссэн. The alchemist began to draw in the sand and completed his drawing in less than 5 minutes. As he drew, the boy thought of the old king and the plaza where they had met that day. And it seemed as if it had taken place years and years ago. Алхимч элсэн дээр зурж эхэлсэн юм. Тэрээр 5 минут хөрөх хугацааны дотор дуусглаа. Түүнийг зурж байх үед хөвөн Өтөл хааны тухай
Тэр нэгэн өдөр түүнтэй уулзсан худалдааны захын тухай бодсон юм. Олон жилийн өмнө тэр нь болсон юм шиг. This is what was written on the emerald tablet, said the alchemist when he had finished. The boy tried to read what was written in the sand. It is a code, said the boy, a bit disappointed. It looks like what I saw in the Englishman's books. Энэ бол маргад ширээн дээр бичигдсэн зүйл гэж алхимч дуусах үедээ хэлсэн юм. Хөвөн эсэн дээр юу бичигдсэн байгааг унших гэж хичээсэн юм. Энэ зүгээр нэг код байсан гэж баг зэрэг сэтгэлээр гунцсан хөвөн хэллээ. Энэ англи эрийн номнууд дээр миний харж байсантай адил юм байна гэлээ. No, the alchemist answered. It is like the flight of the doves to hawks. It can't be understood by the reason alone. The emerald tablet is a direct passage to the soul of the world. Үгүй гэж алхимч хэллээ, хариуллаа. Энэ бол тэдгээр шонхруудын нисэлт мэт юм. Ганцхан шалтгаанаар ойлгогдох боломжгүй. Маргадын ширээн дэлхийн сүнслэг байдал шууд чиглэдэг. Wise men understood that this natural world is only image and copy of the paradise. Paradise. The existence of this world is simple guarantee that there exists a world that is perfect. God created the world so that through its visual objections, man could understand his spiritual teaching and marvels of his wisdom. That is what I made by action. Ухаанд хүмүүс байгаль дэлхий бол зураг диваажингийн копи хуулбар гэдгийг ойлгодог. Энэ дэлхийн оршин буй нь төгс дэлхийн оршин байдаг гэдгийн баталгаа юм. Энгийн нэгэн баталгаа юм. Бурхан дэлхийг бүтээсэн харагдах үс зүйлсээр. Хүмүүс түүний сүнслэг хичээлүүдийг суралцаж түүний мэргэн ухааны гайхамшигыг ойлгож чадна. Энэ бол миний үйлдэлээр гэсний шалтгаан юм. Should I understand the emerald tablet? The boy asked. Perhaps if you were in laboratory of the alchemy, this would be right time to study the best way to understand the emerald tablet. But you are in a desert. Би маргадын ширээг ойлгох хэрэгтэй юу гэж хөвөн асуусан юм. Магадгүй хэрвээ чи алхимчийн лабораторид байсан бол маргадын ширээг ойлгох хамгийн шилдэг замыг сурахад зөв цаг байх байсан. Гэхдээ чи цөлд байна. So immerse yourself in it. The desert will give you the understanding of the world. In fact, anything on the face of the earth will do that. Тиймээс өөрийгөө үүнд шингэ. Цүл чамд
дэлхийн ойлголтыг өгнө. Үнэн хэрэгтээ дэлхийн гадаргуу дээрх бүх зүйл тийм зүйлийг өгнө. You don't even have to understand the desert. All you have to do is contemplate simple grain of the sand, and you will see in it all the marvels of the creation. Чи цөлийгч ойлгох албагүй. Чиний хийх ёстой бүхий зүйл бол ерөнхийдөө л ширхэг энгийн элсэнд л талрах. Чи түүний дотроос бүхий л бүтээлийн гайхамшигыг харна. Түүнээс би хэрхэн өөрийгөө цөлд уусгах юм бэ? Listen to your heart. It knows all things. Because it came from the soul of the world. It will one day return there. Зүрх сэтгэлээ сонс. Энэ бүх зүйлийг мэддэг. Учир нь энэ нь дэлхийн сүнслэг байдлаас ирдэг юм. Нэг л өдөр тэндээ буцах болно.